klub za starije i ostarele osobe Paraćin je nedavno organizovao manifestaciju Prolećni susreti klubova za stare. Na njoj su se predstavili članovi brojnih klubova za stara lica u nekoliko različitih sekcija. Organizovani su i kratki programi pod sloganom Pokaži šta znaš. Penzioneri su tada pokazali da još uvek mogu itekako dobro da pevaju, igraju i da glume. Klub je osnovan 1987. i od tada radi u sastavu Centra za socijalni rad. Klub radi u toku celog dana, znači radi od pola 8 do pola 7 za članove kluba i tu se odvija se aktivnost kroz sekcije, razne sekcije i ovako druženje, 4-dnevnu štampu, igraju šah i ovo svakodnevno. Najbrojnija i najaktivnija je šahovska sekcija koja je, čak postoji i prijavljen klub koji se takmiči u srpskoj lizi, dok ove sekcije korska, bilijard sekcija, folklorna i one se staju jednom nedeljno. Na ideju sam došao tako što sam pričao sa mojim saradnicima i onda smo odlučili da probamo da Paraćin prvi bude neko to organizuje prolećno druženje pod nekom Pokaži šta znaš. I onda smo kontaktirali klubove i oni se odazvali tom pozivu i želimo da to postane tradicionalna manifestacija pred početak proleća. Na ovoj manifestaciji programe su predstavili klubovi za starije osobe iz Paraćina, Niša, Vrnjačke Banje, Pančeva, Beograda i Leskovca. Još nekoliko gradova, odnosno nekoliko klubova koji predstavljaju sve gradove, bili su na bazenima Prestiž. U ostalom, u nastavku ćete saznati nešto više i o njima. Većina onih koji su proveli nekoliko sati na bazenima Prestiž bili su prezadovoljni atmosferom. A ovo je fenomenalna stvar. Ovo je nešto što treba u stvari. Jer, da vam kažem, u ovoj našoj divnoj Srbiji, ovo je nešto što može samo da se poželi. Ovako nešto razviti. Paraćinci, oni su imali nastup folklorne sekcije, korske sekcije i individualno su pevali. Imamo kulturno-zabavni program, imamo u programu pesme, imamo u programu folkloro igre, recitacije, skečeve. Danas smo imali, naše sekcije su literalna, folklorna. Za očuvanje pirotskog govora, pirotske pesme i uopšte pirotske tradicije. Jer imamo stvarno nešto što je autentično za sam naš grad i okolinu. Govor nam je autentičan, specifičan, a imamo i puno tih lepih pesama i priča na pirotskom sa malim humorom, koje kao jednu malu monodramu prikazujemo. Pa većinom su tu provladali folklorne, korske i dramske sekcije i ovi što pevaju malo pokazaju svoje umeće u pesmi. Pa za mene je Pančevo najbrojnije i pokazao najveću profesionalnost. Od 1.800.000 penzionera, 70% njih ima manju penziju od 25.000 dinara. Ne putuju preko agencija, već putovanje organizuju preko klubova za stare ili nekih sličnih organizacija, što je svakako isplativija varijanta. Prvih godina smo jako puno putovali, sada malo manje, sve zavisi od situacija. Uglavnom, bili smo i u Staroj Pazovi, u Bačkoj Palanci, u Priboju, na Limu, znači za Paraćinom redovno. Imamo i Leskovcu najviše se Putujemo, obilazimo, družimo se sa raznim klubovima, tako priređujemo priredbe, takmičenja razna, imamo, recimo imali smo šahovsku sekciju, osvajali smo razne medalje. Svrha je ta da nas okupe, da se družimo, da nam pruže ono što se pružiti može,
da nam daju podršku, da smo, eto, još uvek među živima, to sad mogu da kažem, pošto sam već zašla u godine, možda sam jedna od najstarijih članova, među najstarijim članova. Učestvujemo aktivno na svim karnevalima, počevo od prvog u Vrnjačkoj banji, znači samo jedne godine nismo bili učesnici, učestvujemo na karnevalu gerontološkom u Leskovcu, učestvujemo na karnevalu u Šapcu, u Požarevcu i osvajali smo tamo neka prva mesta, tako da nam je to predstavljalo veliko zadovoljstvo. Nije važno gde se događa, ko može neka ga odradi. Uopšte meni nije bitno da li ćemo se mi sastati u Beogradu ili ćemo se sastati ovde. Oni koji su nekad maštali da će svoje penzionerske dane provoditi obilazeći turističke destinacije, kulturno-istorijske spomenike i uživati u penziji, danas mahom i u trećem dobu moraju da odustanu od toga. Možda ne mogu do egzotičnih destinacija, zato su se u klubu za stare odlično dosetili i organizovali jednu ovakvu manifestaciju i nekoliko, odnosno brojne sadržaje koji su bili baš takvi da su se svidjeli gotovo svim penzionerima koji su tada boravili na bazenima Prestiž. Suština je u stvari tog druženja da ljudi izađu iz svakodnevnice, da uživaju koliko toliko u starosti. Moje mišljenje i moje zapažanje mislim da im mnogo znači kao kuća druga, čak nekima je i prva kuća. Jer većina su samci, gde su deca otišla svojim putem. Druženja znače puno, tu se prosto čovek malo zaboravi na svakodnevne obaveze i uspemo da napravimo neke svoje, da kažem, neke emocije, da tu pokažemo, da jedni drugima ukažemo na nešto, da se požalimo, da se pohvalimo i tako. Paraćincima sada mnogo znači jer svakim danom dolaze novi članovi da se prijave koji žele da se druže sa starim članovima kluba i da učestvuju u raznim aktivnostima kluba kroz sekcije. Siguran sam da nas ne gledaju samo oni koji imaju 20, 30, 40 ili 50 godina, pa sa tim u vezi bilo da ste u 5., 6., 7. ili 8. deceniji života. U prethodnih 10 minuta ste mogli da čujete na koji način možete da kvalitetno utrošite svoje penzionerske dane. Iz kluba za stare najavili su da ih uskoro očekuje poseta onim klubovima koji su došli u Paraćin na prolećne susrete klubova za stare.